boas tardes a todos e a todas e benvidos a esta gran final do Campeonato Galego 2026 infantil masculino entre os equipos Ealsa, Boiro, Voleibol e Aldebarán, San Sadurniño desde o pabellón de Acachada. En breves intres comezará este espectáculo.
Francisco García como capitán. Y como entrenador, Adrián Alves. Un fuerte aplauso. Partido por parte do Clube Aldebarán San Sadurniño. Con número 5, Saúl Souto. Con número 9, Xalo Cojo. Con número 11, Edel Bouza. Con número 13, Thiago Álvarez. Con número 18, Sergio Casco.
saltar, no sé si se cargó. ¿Qué? No, al saltar tuvo una contractura o rompió algo en el músculo. Al saltar.
A continuación, procédese ao acto de entrega de premios do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino 2026 de voleibol. Participan na entrega de premios José Ángel Luna, presidente da Federación Galega de Voleibol, Marcos Fajardo, concelleiro de Deportes do Concello de Boiro, e Miriam Santiago Armental, responsable do Departamento de Relacións Institucionais de GEALSA. En primeiro lugar, vaise facer entrega do premio ao mellor xogador do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de Voleibol. Fai entrega José Ángel Luna, presidente da Federación Galega de Voleibol. O xogador galardonado é Edel Bouza, do equipo Aldebarán San Saundino. A continuación, procédese a facer entrega dos diplomas individuais de cada un dos membros do equipo Club Corbis, cuartos clasificados do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de Voleibol. Vai a entrega do trofeo de cuarto clasificado do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de Voleibol o xogador da Selección Española Absoluta de Voleibol e canteirán do GEALSA Boiro Voleibol, Jaime Arjones. E seguimos coa entrega de medallas individuais para cada un dos membros do equipo Cidade de A Coruña, terceiros clasificados no Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de Voleibol. Vai entrega do trofeo de terceiros clasificados do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de Voleibol ao capitán do equipo Brian Rosa, a señora Miriam Santiago, responsable do Departamento de Relacións Institucionais de GEALSA. Agora procédese a facer entrega das medallas individuais a cada un dos membros do equipo GEALSA Boiro Voleibol, subcampeón do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de Voleibol. Vai entrega do trofeo de subcampeón do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de Voleibol don Marcos Fajardo, concelleiro de Deportes do Concello de Boiro. Entregallo ao capitán do equipo Francisco García. Corrixo, dona Miriam Santiago, responsable do Departamento de Relacións Institucionais de GEALSA. A continuación, procédese a entrega de medallas individuais para cada un dos membros de
campeón, Aldebarán San Sadurniño. Fai a entrega do trofeo de campeón do Campeonato Xunta de Galicia Infantil Masculino de voleibol ao capitán Iago Álvarez do Aldebarán San Sadurniño, esta vez sí, don Marcos Fajardo, conselleiro de Deportes do Concello de Boiro. Tamén José Ángel Luna, presidente da Federación Galega de Voleibol. Con este acto rematamos esta xornada das finais dos Campeonatos Xunta de Galicia Infantil Masculino 2026, que nos permitiu disfrutar do mellor espectáculo que ofrece o voleibol galego de base. Grazas a todas as entidades, tanto públicas como privadas, e a todos os que fixeron posible esta gran festa do noso deporte aquí en Boiro. Moitas gracias e ata a próxima ocasión.